w'akagari ka Kirehe. Ni muri uyu mwanya rero uyu munsi wacu w'abari n'abategarugori, uyu munsi wanjye, uyu munsi wawe, hari abashyitsi baje kwifatanya natwe. Ni muri urwo rwego ngiye kubabereka, mubasuhuze, mubishimire. Iyo abashyitsi baje babasanga mugomba kubishimira. Ahangaha rero turi kumwe n'abashyitsi bakuru baturutse ku murenge. Hari adimini w'umurenge wacu wa Kabare yahaguruka akadusuhuza. Duhe ijambo. Mutima w'urugo. Ndi Nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakampanje. aho Amashyi rwose, amashyi. cyane kuba babanye natwe. Nagira ngo sabe sosiyale nge nawe ahaguruke adusuhuze. Ba sosiyale ntibagarukira mu kagari. Mwakoze cyane. Nagira ngo nsabe senesi ku rwego rw'umurenge nawe ahaguruka adusuhuze. Ndi Nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakanjurije. Aho niho. Amazina yanjye kwa Mukasinga Marguerite, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu murenge wa Kabare. Uyu munsi nkaba nashimishijwe n'uko naje guterana n'abaturage bo muri Kirehe kugira ngo dufatanye kwizihiza uyu munsi. Murakoze. Umurenge nawe ahaguruka dusuhuze. kugereza ku munwa. Ndi mutima w'urugo, ndi Nyampinga. Mwakoze Mukayisibana Joseph, ubu ndi umunyamabanga nshingwabikorwa nkaba naje kwifatanya nawe mu rugo kwizihiza umunsi mukuru wawe. Murakoze. Nagira ngo nsabe sosiyale w'akagari ka